Zuma Wahoze ari Perezida wa Afurika y'Epfo uyu munsi ku cyumweru yagaragaye mu rusengero asengana n'abakritso bagaragaje ko bamushyigikiye, nawe yumvikana avuga ko yafunzwe kubera ibara rye ry'uruhu. Ari mu rusengero rwa Shekinnah ministries church ruherereye mu mujyi wa Philippi, uyu wahoze ari Perezida wa Afurika y'Epfo yagaragaye agaragiwe n'abakritso benshi bamweretse ko bamuri inyuma. Zuma yabaye Perezida wa Afurika y'Epfo kuva muri 2009 kugeza muri 2018, nyuma azaguhatirwa kuva ku butegetsi kubera ibyaha bya ruswa yarakurikiranyweho ndetse arafungwa. Kuri ubu Zuma ufite imyaka 81 y'amavuko yagaragaye kuri alitari y'urwo rusengero abyina indirimbo yitwa umushini wamu. Mu ijambo yavugiye muri aya materaniro, Zuma yavuze ko mu gihe cy'ikandamizwa yafungiwe ku kirwa cya Robben, yongeraho ko no mu gihe cya demokarasi nabwo yafunzwe amezi 10, akumvikanisha ko kuba yarafunzwe ari uko ari umwirabura, ko iyo aza kuba umuzungu ntawe ari kumukoraho. Kodwa futhi la demokarasi yethu sengengene jele. Mu mpera z'umwaka ushize, Zuma yatangaje ko ashyigikiye ishyaka rishya rya Umkhonto we Sizwe ryitiriwe ishyaka riri ku butegetsi rya ANC. Icyo gihe yahamagariye abakunzi baryo kutazatora umukandida w'ishyaka rya ANC rya Cyril Ramaphosa, Perezida wa Afurika y'Epfo uriho ubu, avuga ko baritoye baba bakoze ubuhemu. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.